Buitelyn Pop. Tim Curry het sy lewe lank voor die kamera en voor lewendige gehore gewerk. Verskillende generasies onthou hom in heeltemal verskillende rolle. Vir party was hy Dr. Frank Enfurter in die 1975 kultusfliek The Rocky Horror Picture Show. In die 80s en 90s het Curry op die groot skerm verskyn in Annie van 1982, Clue van 1985 en Muppet Treasure Island van 1996. Vir party sal hy onthou word as Pennywise. En vir baie generasies was hy die hotelportier in Home Alone 2, Lost in New York van 1992, wat gedink het iets verdags was aan die gang met Kevin McAllister se verblyf. Curry het jarelank met gesondheidsprobleme gesukkel. In 2012 het hy 'n ernstige beroerte gehad. I still can't walk, which is why I'm in this silly chair. So I won't be singing and I won't be dancing very soon. Tim Curry was 80 jaar oud.